Muri iyi nkuru ya none turarebera hamwe abategetsi batunze cyane cyangwa se bakize kurusha abandi bose ku isi. Abaperezida bayobora ibihugu byabo bafite ubutunzi bukomeye cyane. Bamwe muri bo bukaba ubutunzi bishakiye bivuye mu bushabitsi, mu miryango yabo cyangwa se ubutunzi butavugwaho rumwe ku nkomoko yabo. Dore ko harimo n'abasahura ibihugu byabo, amafaranga yabyo bakayagira yabo biciye mu kuyakura muri za banki cyangwa se mu nkunga ibihugu byabo bihabwa n'amahanga, ariko bikarangira zigiye mu mifuka yabo bategetsi. Nkuko Dr. Muri aherutse kubivugaho, ubwo yarabajijwe ikibazo na Perezida wa Repubulika. Aha, Perezida wa Repubulika yibazaga ikibazo abategetsi bafite. Sharire Muri nguheruka kera reka nawe wakoze muri Foreign Affairs, bahuye n'abantu babaye muri Amerika, babaye banye n'Afurika benshi n'Abanyaziya bose akamenyetso niyo kabari kamwe gusa. Dufite iki kibazo tugishakira umuti naho ubundi karabaye. Dr. Muri nawe ati buri ikibazo n'ubuyobozi bubi burya ibya rubanda bukanikubira ibyiza by'igihugu nibigere kubo bigenewe. Ikibazo nge mbona twigeze no kukiganiraho mu kiganiro twagize. Ikibazo ni ubuyobozi bubi. Tugira abayobozi bikunda badakunda abo bayobora. Nicyo Olivier yavuze, mu by'ukuri buri impamvu banga ko bagraduating ni ukugira ngo bakomeze babone ayo mafaranga basabiriza atagera kuri babandi babakene, bayasabirize bayitwarire kuko ntibakunda abo bayobora. Mbona ari cyo kibazo gikomeye. Abantu ntabwo bakunda abo bayobora, bajya mu buyobozi bashaka kwikiza. Ubundi umuyobozi nyawe arya nyuma, leaders eat last. Ariko dufite abayobozi who eat fast kandi ntibasigaze. Kuri uru rutonde turasanga abategetsi bo mu bice bitandukanye by'isi, ariko turibanda ku bagifite ubutegetsi mu bihugu byabo. Icyo twabibutsa nuko gushyira ku rutonde aba bategetsi bakize atari ibintu byoroshye, kuko kumenya imitungo yabo neza atajemo kwibeshya atari ibintu byakorohera uwo ari we wese. Hari byinshi batunze bitamenyekana bigakomeza ari ibanga, bivuye kuko benshi muri bo bandikisha imitungo yabo ku bandi bantu ba hafi yabo nk'inshuti zabo cyangwa se bo mu miryango yabo. Duteguriye inkuru twifashishije ibitangazamakuru bitandukanye na raporo zishingiye ku butasi ziba zarakozwe harebwa hakanagenzurwa ubutunzi bw'abategetsi uko bungana, aho buhishe, abo bwanditseho kugera ku buryo bwabonetsemo. Ku mwanya wa 10 turahasanga William Ruto. Uyu akaba perezida wa Kenya. Ruto akaba atunze miliyoni 400 zose z'amadolari. Aya angana na miliyaridi 52.7 z'amashiringi ya Kenya. Ni akayabo rwose. Ruto akaba yaravanye akakayabo k'amadolari yose mu bushabitsi butandukanye yakoze kuva kera kugeza ubu, aho yashoye imari mu bintu bitandukanye bikamubyarira inyungu. Ruto yashoye imari muri Real Estate. Ibi bikaba ubucuruzi bw'amazu no kuyakodesha, kubaka amahoteli ahenze i Nairobi, Mombasa ndetse n'ahandi. Izi hoteli za Ruto zose zikaba zibarirwa arenga miliyoni 24 zose z'amadolari. Ruto akaba yaranashoye imari kandi muri kompanyi z'ubwishingizi. Perezida William Ruto wa Kenya akaba aza ku mwanya wa 10 mu baperezida batunze akayabo ku isi yose. Ruto akaba yaragiye ku butegetsi mu mwaka wa 2022. Ku mwanya wa 9 turasanga Cyril Ramaphosa na miliyoni 450 z'amadolari. Perezida wa Afrika y'Epfo Ramaphosa nawe akaba ari umugwiza atunga cyane. Nawe yagaragaye ku rutonde rw'abategetsi batunze agatubutse kurusha abandi ku isi. Ku busanzwe Ramaphosa ahembwa ibihumbi 177 by'amadolari. Aya akaba umushahara we nka perezida, ariko akaba ari make cyane. Ku busanzwe yinjiza andi menshi ava mu bucuruzi bwe butandukanye akora, kandi yanakoze na mbere y'uko aba perezida. Amafaranga Ramaphosa atunze nagazwi neza ingano yayo, ariko Forbes magazine muri 2015 yatangaje ko atunze miliyoni 450 z'amadolari. Ubu bivuze ko yiyongereye kuko ubushabitsi bwe nibwigeze buhagarara. Mukande kuri subscribe batarabikora kugira ngo ibiganiro byacu bizaze bibageraho ku buryo bwihuse, kandi mwibuke kudukurikirana ku mbuga nkoranyambaga zacu nka Facebook, TikTok, Instagram ndetse na X. Hose dukoresha Hunter. Munasure website yacu isheja.com. Perezida Paul Kagame agaragara ku mwanya wa 8 na miliyoni 500 z'amadolari.
nk'uko The Correspondent bitangaza ko Perezida Kagame ari mu bategetsi bakize cyane muri Afurika, igaragaza ko afite net worth ya miliyoni 500 z'amadolari, akaba ari ku mwanya wa 8 ku isi mu bategetsi batunze agatubutse. Love Money nayo ivuga ko Perezida Paul Kagame atunze miliyoni 500 z'amadolari, ariko iyi mibare igenda ihindagurika bitewe n'aho umuntu akuye amakuru. Nk'ubu People AI yo ivuga ko Perezida Paul Kagame atunze miliyoni 40.8 z'amadolari. Perezida Paul Kagame akaba yaragiye ku butegetsi kuva mu mwaka w'ibihumbi 2000 kugeza ubu. Perezida wa Turkiya Recep Tayyip Erdogan ku mwanya wa 7 na miliyoni 500 zose z'amadolari. Nubwo uyu mugabo bivugwa ko atunze miliyoni 500 z'amadolari, abakurikiranira hafi imitungo ye bavuga ko ahubwo ari umumiliyarderi mu madolari. Bakavuga ko miliyoni 500 z'amadolari kuri Tayyip Erdogan yaba ari make cyane, nubwo ahembwa ibihumbi 35 by'amadolari, ariko ngatunze arenzayo. Mbere y'uko Recep Tayyip Erdogan aba perezida, yabanje kuba meya wa Istanbul, nyuma aza kuba minisitiri w'intebe, birangira ategetse Turkiya. Ilim Aliyev ku mwanya wa 6 na miliyoni 500 z'amadolari. Aliyev akaba ategeka igihugu cya Azerbaijan. Raporo nyinshi zivuga ko atunze miliyoni 500 z'amadolari, ariko zimwe na none zikavuga ko atari byo, ahubwo arenga, ko ahubwo yaba atunze miliyoni 900 z'amadolari. Amakuru aheruka kujya hanze avuga ko umuhungu wa Aliyev yaguze amazi 9 y'akataraboneka i Dubai mu mwaka wa 2010 ubwo yari afite imyaka 12 yonyine. Ayo mazu y'akataraboneka akaba yarayaguze miliyoni 44 zose z'amadolari y'icyo gihe, ariko ubu akaba ahagaze muri miliyoni 65 z'amadolari nk'uko bitangazwa na Pandora Papers. Iyi raporo kandi igaragaza ko uyu muryango waguze andi mazu mu Bwongereza afite agaciro ka miliyoni 67 z'amadolari. Aya nayo akaba yanditse kuri uyu muhungu wa Aliyev, Ilim Aliyev, akaba ari perezida w'igihugu cya Azerbaijan. Ku mwanya wa 5 turasanga Teodoro Obiang Nguema Mbasogo na miliyoni 600 z'amadolari. Teodoro Obiang Nguema Mbasogo akaba ari perezida wa Guinea Equatorial guhera mu 1979 kugeza ubu. Uyu mutungo atunze akaba yarawukuye mu bucuruzi bw'amavuta cyangwa se peteroli iki gihugu gikizeho. Umuryango we ukaba warikungaje bitangaje muri aya mafaranga ava mu mutungo kamere wa Guinea, aho abana be bahora mu ngendo zidashira ku Burayi ndetse na Amerika bagura amazu ndetse n'amamodoka y'ibiciro bihambaye. Forbes magazine itangaza ko Teodoro Obiang Nguema Mbasogo atunze miliyoni 600 z'amadolari yavanye mu kwiba amafaranga ava mu mutungo kamere w'igihugu ayoboye. Umuryango we ukaba ari ureberera inyungu zose ziva mu bucuruzi bw'umutungo kamere wa Guinea. Ku mwanya wa 4 turasanga Xi Jinping na miliyaridi 1 na miliyoni 500 z'amadolari. Perezida Xi nubwo yagerageje guhisha cyane umutungo we, ariko ingenza ku mitungo y'abategetsi zabashije gucukumbura zimenya ko atunze arenga miliyaridi 1 na miliyoni 500 z'amadolari, kandi ahembwa ibihumbi 22 by'amadolari buri mwaka. Perezida Xi na business nimwe afite izwi ku buryo byamwemerera gutunga ku kayabo kose, ariko nk'umukuru w'Ubushinwa bwishyize hamwe bukaba igihugu cya mbere gikize ku mubumbe, nibitangaje kuba yaba afite miliyaridi 1 na miliyoni 5 z'amadolari. Raporo yasohotse muri 2012 yagaragaje ko Xi n'umuryango we bagiye bashimuta inganda n'indi mishinga ikomeye cyane mu Bushinwa bakabigira ibyabo, ahandi bagashoramo akayabo k'amafaranga bagura imigabane myinshi. Ibi bivuga ko ari byo byabagize abagwizatunga bakomeye cyane kurusha abandi benshi mu Bushinwa no ku isi yose. Ku mwanya wa 3 turasanga MBS Mohammed bin Salman na miliyaridi 25 z'amadolari. Mohammed bin Salman Al Saud akaba umuhungu wa Salman bin Abdulaziz Al Saud, umwami wa Arabia Saudite. Umutungo wa MBS ntabwo uvugwaho rumwe. Hari aho bavuga ko afite miliyaridi 25, ahandi bakavuga ko ari 18, ahandi ho bakavuga ko ari miliyaridi 30. Nubwo rwose bino bivugwa, ariko nanone uyu MBS agenzura umutungo wa miliyaridi 925 z'amadolari ubarizwa munsi ya business z'umuryango we. Kuba yatunga ayo miliyaridi rero ntabwo byaba ari agatangaza nk'igikomangoma cy'umurage kandi kizasimbura se ku butegetsi. Uyu muryango w'Abasaudi uyoboye Arabia Saudite ukaba uri mu miryango ya mbere ikize kurusha indi ku isi, dore ko batunze akayabo ka triliyoni ziri hagati y'imwe n'ibice 4 kugera kuri triliyoni 1.7 z'amadolari y'abanyamerika. Aka kayabo kose MBS atunze akaba yaragakuye mu muryango we nk'umuragwa w'ingoma. Iki gikomangoma bagishinja gusesagura cyane, aho bagishinja kugura ubwato buhenze cyane buhagaze muri miliyoni 500 z'amadolari. Akaba yarabuguze n'umuherwe w'Umurusiya mu mwaka wa 2015. Yaguze kandi n'inzu y'akataraboneka yahoze ituwemo n'umwami w'Ubufaransa Louis wa 14. Iyi nzu ikaba yitwa The Chateau Louis XIV. Mohammed bin Salman akaba yarayiguze miliyoni 300 zose z'amadolari. Mohammed bin Salman yanaguze igishushanyo kizwi cyane ku isi cya Leonardo da Vinci cyitwa Salvato Mundi, akigura miliyoni 450 z'amadolari. Ku mwanya wa 2 turasanga bin Zayed Al Nahyan na miliyaridi 30 z'amadolari.
Mohammed bin Zayed akaba ari perezida wa Leta Zunze Ubumwe z'Abarabu, United Arab Emirates, akaba n'umuyobozi mukuru wa Dubai, imwe mu zigize Emirati z'Abarabu. Al Nahyan akaba avuka mu muryango ufite ubutunzi bwinshi cyane, dore ko umuryango we ubarirwa miliyaridi 305 z'amadolari. Uyu muryango ukaba umwe mu miryango ikize cyane ku isi. Aka kayabo k'aya madolari uyu muryango utunze kakaba karavuye mu gushora imari mu bwubatsi bw'amazu, kuyakodesha, kubaka za hoteli z'agaciro zitandukanye, gukora ishoramari ritandukanye hirya no hino ku isi, udasize no gucuruza imitungo kamere iboneka muri iki gihugu harimo n'amavuta. Al Nahyan akaba aza ku mwanya wa kabiri mu bategetsi bakiri ku butegetsi batunze agatubutse kurusha abandi. Vladimirovich Putin na miliyaridi 200 z'amadolari. Ku mwanya wa mbere mu bategetsi bakungahaye kurusha abandi ku isi turahasanga ikimenya bose bwana Vladimirovich Putin. Uyu akaba nabarirwa mu bakire ba mbere ku isi, ahubwo benshi bavuga ko ari we wa mbere. Putin atunze arenga miliyaridi 200 z'amadolari zose, ayo akaba ari yazwe. Umutungo wa Putin yawukuye ku kugira ijambo rikomeye cyane kuri kampani zikomeye zo mu Burusiya, harimo izicukura zikanatunganya umutungo kamere w'Uburusiya nka gaze, peteroli, ndetse no gutegeka abakire mu Burusiya kugabana nabo umutungo wabo, ubyanze agafungwa cyangwa se akaburirwa irengero. Kuri Putin ni ukwemera mukagabana cyangwa se akabijyana byose nyuma akagufunga. Uyu mugabo uyoboye Uburusiya ibinyacumi 2 n'igice akaba ari uza ku mwanya wa mbere mu bategetsi bakize, ndetse akanaza mu ba mbere mu bantu bakize ku giti cyabo kurusha abandi ku isi, nyuma ya Elon Musk uheruka kuzuza miliyaridi 600 zose z'amadolari. Ntabwo wavuga abategetsi bagwije umutungo kurusha abandi ngo wibagirwe Kim Jong Un, umutegetsi w'ikirenga wa Korea y'Amajyaruguru utunze biliyoni 5 z'amadolari. Aya akaba ari ayabaruwe mu mwaka wa 2013. Birumvikana ubu yariyongereye. Bwana Kim Jong Un natanga umusoro mu gihugu kandi nawe wakwishyannutse imbere mu gihugu ngo amubaze umutungo we uko ungana. Kim niwe ugenzura bizinesi zose imbere mu gihugu, igisirikare, inganda ndetse n'umutungo kamere w'igihugu cya Korea ya ruguru. Nyuma y'ibyo byose kandi Kim atunze ibintu bitandukanye by'agaciro, harimo amamodoka nka Mercedes Benz, Rolls Royce ndetse n'amato y'agatangaza, udasize n'indege z'agaciro za private jet. Kuri iyi lisiti kandi ntabwo wakwibagirwa perezida wa Leta Zunze Ubumwe za Amerika bwana Donald Trump. Trump atunze miliyaridi 5.1 z'amadolari nk'uko Forbes magazine ibitangaza, mu gihe Bloomberg yo itangaza ko ahubwo yaba afite arenga miliyaridi 7 z'amadolari. Uyu mutungo ungana utya Trump akaba yarawukuye mu bushabitsi butandukanye nko kubaka amazu y'ubukode ndetse n'agurishwa, gutegura ibirori bitandukanye harimo ibya misi, gushora mu mafaranga y'ikoranabuhanga cryptocurrency. Andi madolari akaba yarayakuye mu muryango we, cyane cyane kuri se Fred Trump, akaba ari nawe wamwigishije gushora imari ahantu hunguka. Muri make no muri rusange aba nibo baperezida batunze amafaranga menshi kurenza abandi bose ku isi. Uru rutonde twarukoze tutibanze ku bami cyane, ahubwo twibanze ku baperezida bakiri ku butegetsi. Mu nkuru ikurikira tuzakora ku bami bafite amafaranga menshi kurenza abandi. Nimukibagirwe kugaruka kutwumva.